Tiwi nā te piki haeretanga o te utu ki te reti whare, kei te piki haere hoki te hia o ngā iwi kia whakatūria he papakainga mō tātou te Māori. Ko ia i whakatūria ai e Ngāti Whātua he papakainga kaumātua. I whakatūwhera hia I te rānei. Nei rā a Isabel Prasad. He karanga I tēnei maruata. Te kaupapa te ato nei e! Ki te whakatūwhera I ngā kāinga te kau ka whakaruru hau I ngā kaumātua o Ngāti Whātua o Ōrākei. Whano, whano, hara mai te toki! Ka uru ia whānau ki ō rātou whare māhana e Ruaruma te rahi. E tika pai ko tā ngā kaumaro, ngā kuia, ki te hoki mai nei, ki te mahana o tata tēnei whare. Āhuatanga o te ora o ngā tīnana, ne? Been him and I and whānau within the house down the road, but now it's going to be just him and I. Mō ngā kaumātua nei, he nui noa atu tēnei whare I te kāinga. He tatarawa ki ō rātou whenua marae hoki, e whakangāwari I te mamai o nanahi. E nui te mamai. E nui te mamai ko tata whenua. Parai aha. Tērā mahi ko tēnei whare, a tāhua hoki. Tā ngā kau hau. Te hari, te koa me te pauri. Te pauritanga no te mea te whakahoki ngā mahara ki a rātou, kua mene ki te pō, ki a rātou e takoto ana ki raro, ki ōkahu I roti te urupa. Nō reira, he mahanga kare āroto, nā taku tirohanga atu I te kānohianga kaumātua. Kei te piki hoki te hiahia kia tū anō ētahi whare pēnei, nā whai anō te tautoko a te puni kōkiri ki te hanga papakainga. We used to get, let's say, 10, 20, 30 inquiries a month a couple of years ago around papakainga, and that's increased to 200, 300 inquiries a month. Ko te pikinga o te utureti tētahi o ngā take maha e tāhuri ana te iwi ki ngā papakainga. And part of it is whānau and rōpū Māori wanting to make better use of their land. Part of it is whānau returning to their land. We have been spread to all parts of the compass and the globe through the loss of land, through the trauma that has happened over the last 3 or 4 generations. Ko te whakatīnanatanga o te wawata mō ngā kaumātua nei, e ahei ana rātou kia tirotiro ki te waitemata. Isabel Prasad, Te Karere.